cho nhà Cái có video là thường video thông video à cao là cũng có dây lên đôi dây cười để mà đủ nào cao đây hả ya apa hadanallah wa yakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul lang puasa 3 judul. Ya. Judul pertama utupih asam teplu bak lentuan lempah tahwa. Ini judul pertama. Cocok mai? Cocok. Judul lang kedua matuha deduk kedra ma puto popoh cakra. Cocok ali? Cocok. Yang judul lang puasa. Judul lang ketiga apa mon gemkat itebaya gonya malhe ke permoh pihana apa mana te bertih wala putih lempah tahana. Ban. Cocok mai? Oh, lu teh nak tepuk dah. Baru tajak buat. Thabat yang belum puasa aja memang itunya orang Aceh, orang tua Aceh. Ya. Konyom nan kui. Munya buto-buto orang Aceh bilang thong bahasa Aceh je bang menyempu-nyempu. Matuha de dok kodro ma puto popoh cakra. Utupih asam teplu balantuan lempah tahwa. Baja je mencerok, luar je mencerak, hang posnya dan jatuh cinta. Barang baru jatuh harga pakai meru lu meri kaca. Okey. Apa mon gemkat itu baik urungnya balhe permoh pihana. Dia apa mana gete bertih wala putih pangkai pihana. Apa tah gua baje Bandung gubal sekun ke lempana. Cocok mai? Kia. Ya, benda. Kia lempahna bahasa Aceh. Kak, baru langsung tacok aju kesimpulan. Nyo ke lampu merah, kan cocok? Cocok mai? Cocok. Di Pantai Labu je Makabagon, di Lok Sukun je en bola. Di Matang Koli je Terik Talor di Lapang na Lancang Sira. Di Cot Tenong na Putih, di Cot Gerik na Pabrik Taka. Cocok? Cocok. Watanya Ya, thon. hale Thon 70. Ha. Thon 70 kanya mai. Si kurang belah 70. Cot Gerik. Di Biren na Tanah Lukit, di Ulit bu anak sekolah SMA. Kamanan? Di Cunda na Lido Graha, di Gedong na Tua Manjang, Ilok Sukun FM Nanan. Cipuka segaran telepon. Enho kebantang mukatimah hadanallah wa yakum pa kata-kata ulun tuana salah lubeh dan kurung-kurung lalubeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai syaralum tuah urung Aceh merdeka. Terima kasih.